Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 3, Rwanda 0. I'm joined by Namchuchu. Hayi man. Sidle South Africa qaleni kungoba nginama play Pirates ngama play Sundowns. Yeah. Siluze sikhanda. Yabona why tholakala kulanze play Kaizer Chiefs ukuthi khona kusupporta lento. Ngeke support la TikTok. I support ukudlala konke naye yonke. Mara bafake nga 88 minutes 53 seconds. Wendeni? Zombombela nyalo. Wendeni? Uthetongeta amaphasi. Bolo cheka i2. Zabala lo cheka i2. Cheka i2 kuphela. 88 minutes 53 seconds. Wendeni? Wendeni? Ake mesinayi lapha yayo. Ubanana dashboard sandla semfene. Sikhombuli ne. Yabona makhuluma na Ramthuthi Sithibo ne problem. Okay, athi simele ke. Esipho zama kubatshela ne abalethe umfukeni. Ya baba. Okay. Yabona kungwana sesi. Makhoba. Man of the match up. Akadlaya abantu. Master Chef. Boy. Master Chef. Mbule. Man of the match. Thank you, Rodmani. Hello, lap. Ngifutshela mangeze country. Ngimele South Africa ngoso. Uyimere Ngimele. Manager zamile kumnika nyawo upe nabona ama trousers. Mara solo mfana samile. Sharp. Umenje. Yeah. Uyabona? Umile. Yeah. Hayi baba, wonke umuntu wasore hayi Bruce abitelo mfana luya. Ngiyabamba Rodmani. Namhla uperforma nje akanagemla ngaze umncishe yona. Sure. Umnike lo performer right 100%. Yeah. Mbule. Yeah. Ayasibonga. Sesibonga nale plumber ePirates lo coach uzamne lo thuba uzakhona ukuperforma lo coach lo. Sithe plumber. Thank you Rodmani, thank you.